Iya. Oke ya. Seorang ganteng nyerah telepon guys. Kita mau coba KTP di objek wisata Kandora ini guys.
rute ini guys, rute ATP di objek wisata Kandora guys. Bang, nasi di Palembang, anak dulu. Oke. Mantap guys, mantap. Rute objek wisata Kandora untuk ATP guys. Oke guys. Tandi. Terus.
tawa ya.